Surok Kaba pra kilometer kabala dabban siang rong nadu Mawblang mawamai syadu kasnong Ruïong sobar kabala penpu samrke yakipaj ba kata maria dabban siang rong bat ban Shna Snem araja arpuar menta kalabu jing biang bat kayat kayeng jong kipaj ba. Kini ke Surok haka jingyo ban ringdur lala ban yoi bakat nu kala jot Rathai bat kini kala penlong pat ya ka sengki SU South Khasi Hills District Unit bakan lej jurep ya kini ke Surok bat ban lej rubanya kendu yo Executive Engineer PWD Sora Division ban kentu yu baudai ban pak maramot. Kumban supentib Snem arajar khatsan yakadi ke Surok lasdang ban Shna lingba ke German Technology CCL Company hendrai tang sipor lahap ban pensenge no nakadaw jong jing trai torti bat hadian katu kat Snem la beteng ban Shna biang daki weki kontraktor bat ban pendap Snem arajar arpuar hendrai tang hapo lai Snem kini ke Surok kala jot Rathai biang. Habalat banyak kendu yo Executive Engineer ke KSU South Khasi Hills District Unit hapo ke jialam usamla Reebok Star Dingdo kala yo ban kentu yo new officer ban marmot ya ke Surok namar bagi don ki jingtip ya ke jingdon ke maintenance fees jong kani ke Surok. te habidem taksngi khatlai tarik nagale jungi ga sengki siu sa kasehel nilaban wan jurep ya gale ka Surok ka biade ka pra kilometer na du mansua
Nomor hauja arajar arpau wa arja khatsan hadin ke jingyo jongka Jerman teknologi ya kene ka surok ko ban pendep sini te hadin jongka tung itu ke jing teritori jongki nagal yang kaseng la komplain bat kila cancel no ya ke tendar jongki bat hadin pat layo deki kontraktor ki wai pat te hadin nang tangi itu bakani ke jing teri kadang dep dang Snem arajar arpau bat mentangi i bakladu baklajot Rathai te halor kata kanong rim nagal yang jongi ngilawan inspection hasai mutaksni baraga juga por ngilawan mi syaka office jong ii executive engineer ban ngilai kendur ya ing bat haga juga por ngila ban rap ba ngitip banadu muncua haba sim Jerman teknologi ngila kular bat ii barim nomor kidon kata ka maintenance bakin 40 yut kidang sa sakat 40% bisa tende kumbalong mentang ngilauan jikeli pat ba balai 4 repair genik Surok rena kali yang joki ki on up ban da poi ke benai ke barang kata long kila ai ke jing penting kena hangi ke seng ba lagun dum no benai bakandai kin sedang no ban repair ke nek Surok ban minti nya kene namar ba kepisar ba habi ade ke maintenance kadang ban te ha ke juga por jung ngila ekran ba kat da poi kata ke benai bakandai namar ke Surok kala jot palat tinggal sim jikli ba kidon em ki master rule habi ade ke kat han ten ri kali yang juki ki ong kadon meni hina kali yang ii ngis no ban ai burom ba ila phone meni ki master rule ba kide ben le no la ne pendap kat tu kat ne tangkat ben biang gaya yang joki nong lek nong wan chikene kat han namar kum mensyukran hang ni so pangmet ne si ni bon si sngi arsni ring itu ya ke jot Surok takta e kaliru ring pakhat pat e ki bakamai jak pot chane malaksni la tharai kan kham takjur ne ki no kamai ki bayai malaksni malak kanta na ke Surok te haga ju kaporu na kali jungi ga seng nis no banjur namar kum bala ong ii ong ba lada kane ka kam kim sedang ha benai bakandai kin sawan ban atak bang ha ko iksengi ha po office jungi kata ka diga sur ka bo sultanat na kali yang jungi la shin ya ka jingkit klik la perkloi ka kam nis no ai kublai ru ya ka jing sim kya po office jungi bara ka ju ka pon na kali yang jungi ka sengin nang yai perman na ni syakmat kenang ba kane ka Surok kan long ko babait ka berhenti ba kane Surok nitip ba kampat dei ka baslem kum bangilai kren ka basdang pra kilometer nang te na po Mawblang hang du hadu hang tia Ruïong te dei tang kane pat ka Surok ka bala jot Rathai ba ka badang sudep dang menta kat no Snem kade kane hi ka bala da kham jot ka ba pra kilometer ka ba ki tang ka Jerman teknologi mai la dai bat si ki ki kontraktor ha be dei kane Surok Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.